Vrlo često studentima ponavljam da ne postoji ni jedno jedino mesto na planeti Zemlji koje je sterilno. Što to znači? Da i one najnepristupačnije i najekstremnije uslove sredine naseljavaju mikroorganizmi. Nema biološkog razloga da život postoji samo na Zemlji. Problem sa, da kažem, puštanjem, odnosno skidanjem tih okvira u kojima smo navikli da razmišljamo, mislim da je to najveći problem. I pomalo čini mi se da ljudi, pri čemu tu ne mislim baš akademci, a nisu ni sasvim isključeni, uglavnom kad im se kaže život u svemiru, one odmah zamišljaju druge civilizacije humanoidnih bića na nekim planetama. Kad govorimo, ja kao mikrobiolog nikad ne zamišljam tako nešto. Znači, kao mikrobiolog meni bi i potvrda, i naravno i svima bi trebalo bude potvrda da život postoji na drugim planetama i da otkrijemo jednoćelijske organizme koji žive u nekim sredinama. Sva živa bića su sačinjena od vrlo malog broja različitih jedinjenja. To su šećer, proteini i masti i nukleinske kiseline. I sva živa bića su građena od toga. Sad, svi ti molekuli su vrlo versatilni i mogu da formiraju veze sa drugim molekulima i između sebe. I makromolekuli, znači proteini, nukleinske kiseline, šećeri, oni organizuju se tako u ćeliju. Sad, te ćelije, kao jednoćelijski organizmi, su najjednostavniji organizmi, ali ta jedna ćelija je jedan funkcionalni organizam. I koliko god da je jednostavan, je u stvari vrlo komplikovan. Organizmi jesu vrlo plastični upravo zbog biohemije od kakve su građeni. Sad, to ne znači da na nekom drugom modelu ne bi bili toliko plastični. Ali to je sad problem, kad ceo život učite po jednom modelu, ja ne mogu da zamislim iz ove hemije koja je nama poznata, a znamo da je u celom univerzumu ista, ne vidim koji bi drugi hemijski element mogao da zameni ugljenik u tom smislu, pa da bude, ne mora ni biti ni toliko versatilan kao ugljenik, a da bude, da kažem, da može da gradi toliko različitih jedinjenja. Život koji je zasnovan na vodi i na ugljeničnim jedinjenjima. To očekujem. Pre gotovo 4 milijarde godina, što je neko datiranje kada se formirao, da kažemo, prvi nezavisni ćelijski entitet, znači prvo živo biće na planeti Zemlji, da i sam taj događaj u stvari bio ishod jedne duge evolutivne trke između različitih pokušaja, da tako kažemo. I sigurno da ovaj sistem koji je usvojen, da tako kažemo, odnosno koji se pokazao evolutivno najrobusniji, a to je ćelija i biohemijski sadržaj i mašinerija koja je ista za sva živa bića na planeti Zemlji, da nije bila jedina, ali da je njena selektivna prednost bila najveća, znači da je najbrže mogla da da najveći broj potomaka.
onako kako funkcioniše evolucija, znači potrebno je da se desi neka promena, nešto novo u pulu gena i da, znači to sad nešto novo, prolazi kroz test prirodne selekcije, pri čemu ako je to osobina koja se stekla na taj način, pri čemu do neke osobine, to je u stvari dug put, nije dovoljno da se desi jedna promena na genetičkom materijalu, ali recimo zbog jednostavnosti, da tako kažemo, da prolazi test prolaznosti prosto. Selektivni pritisak će odlučiti da li će ta osobina da se odabere i da se nosilac te osobine pogura, u smislu on će ostaviti više potomaka nego ostali pripadnici, odnosno ostali u populaciji koji nemaju tu osobinu. I znači, samo to će odlučiti da li će se neka osobina fiksirati, da li će biti zadržana. Znači, evolutivni pritisak je sredina u kojoj organizam živi. Sam taj mehanizam kako do promjena dolazi, kako se promjene fiksiraju, kako se odabiraju, da je to u stvari posljedica toga što DNK je takva kakva jeste. Apsolutno nemam nikakvu dilemu da evolucija kao proces ne bi funkcionisala na drugim planetama. Mislim, bilo gde drugde, znači gde postoji život. Znači, to je prosto, mogla bih da kažem, ako se zadržimo samo na životu, život jednako evolucija. Da to jedno bez drugog ne ide. Za laboratorijsko, da kažem, odnosno za eksperimentalno praćenje evolucije, tu su opet mikroorganizmi idealni, posebno bakterije, zato što imaju vrlo kratak životni vek, odnosno vreme generacije, gde to za neke bakterije može da se meri u minutama, znači na pola sata se podele, a to je već sledeća generacija i to vam onda daje neke dugačke, odnosno možete da napravite neku genealogiju i da pratite dugo vremena neke promene, odnosno možete s jedne strane da pratite kako se spontano dešavaju promene, znači neke spontane mutacije, a možete i ciljano, znači vrlo jednostavno kod mikroorganizama, da izazovete mutacije. Kada to radite, znači vi možete da ciljano ili čak ne ciljano, možete da imate random mutagenezu u nekom organizmu, a zatim da ih podelite na porcije, na vojske, koje ćete zatim izlagati različitim uslovima sredine. Znači, gde će sad sredina biti taj selektivni pritisak koji će eventualno tu neku vašu sasvim slučajno nabodenu mutaciju selektovati zato što će predstavljati prednost u tim nekim, nepovoljnim uslovima sredine, recimo. Tako da sa mikroorganizmima je relativno lako raditi. Dobro, opet ne možete dobijete rezultat za 2 nedelje ili za 2 meseca, ali tu vam nekoliko meseci već može dati jako veliki broj generacija i potencijalno, znači, možete da odaberete, da izazovete i da odaberete mutanta, jer tako se zovu bakterije koje na neki način tretirate nečim, pa znači mutiraju mutanti, koji će biti, kad ih uporedite sa nekom kontrolom, bolje prilagođeni za neke posebne uslove sredine. A drugi način je da možete, znači, spontano da pratite, i tu je onaj čuveni eksperiment, dugotrajni eksperiment evolucioni koji je rađen na Escherichia coli i koji traje već 30 godina i čini mi se nešto duže, 80 i neke je postavljen, gde je Escherichia coli, ona najobičnija to je šlager, što je govorila moja profesorka, šlager bakterija u mikrobiologiji. Sve živo smo naučili na njoj i ona ima vreme generacije 20 minuta. Ako je gajite u baš povoljnim uslovima, znači gde su ta Escherichia coli izdeljena u nekih 12 linija evolutivnih i gajena je, znači morate nekako da šokirate te bakterije, da krene eksperimentisanje sa prisutnim mutacijama i eventualnim onima koji će se spontano desiti, a to je da promenite uslove sredine. Ne možemo da napravimo neku osobinu,
nego samo možemo da postavimo uslove tako da imamo jako veliki broj tih naših jedinki i da se prosto nadamo da će se desiti negde neki sklop mutacija koji će dovesti do toga da u tim uslovima sredine jednostavno ta kultura odskoči. Mi možemo da probamo da izložimo naše eksperimentalne organizme uslovima kakvi ne postoje na Zemlji, ali postoje na nekim drugim planetama i da taj način, da ih praktično ta sredina usmeri, odnosno da usmeri njihovu evoluciju ka adaptacijama ka toj sredini. Znači, dovoljno bi bilo da se zadovolji onaj apsolutni minimum, znači da ima bar malo u nekom obliku tečne vode i nekih hranljivih materija. Pri čemu to hranljivih materija opet za mikroorganizme je vrlo širok pojam, znači neki mogu da žive i na neorganskim jedinjenjima i onda da se praktično podešavanjem tih uslova jednostavno pratite vaš mikroorganizam iz dana u dan, da li je došlo do selekcije onih koji bolje preživljavaju. Evolucija je inherentna, ne znam ni ja čemu, ne samo životu, nego univerzumu, čini mi se.